Reka nongere gusuhuza kandi nkwifuriza ibihe byiza ukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya haha ubwenge ikaze none ku makuru tugira muri aka kanya nuko mu karere ka Nyamagabe habereye impanuka y'ikamyo yahitanye abantu babiri. Ndaza kandi kubabwira ko mu karere ka Muhanga ararwa kwica se n'ubwinjiracyaha ku mugore wa se wabo. Naho mu gihugu cy'u Burundi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka zikomeye muri guverinoma. Ndaza kandi kubabwira ko mu gihugu cy'Uburusiya bwifuza gufasha Mozambique kurwanya ibyihebe Cabo Delgado. Ikaze rero ku makuru avugwa kuri haha ubwenge ngiye guhera mu karere ka Nyamagabe. Impanuka y'imodoka yabereye mu murenge wa Kamegeri mu karere ka Nyamagabe mu ijoro ryo ku ya 19 Ugushyingo 2021 ikaba yahitanye abantu babiri barimo umushoferi wari witwaye ndetse n'undi muntu bari kumwe. Ikamyo yaguye mu muhanda Huye Nyamagabe mu murenge wa Kamegeri aho umuhanda werutse kwangizwa n'imvura nyinshi yaguye. Umunyamabanga bikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Gasaka Sebintu Jean Dodier yabwiye ikinyamakuru igiye ko amakuru y'ibanze bamaze kumenya ari uko iyo mpanuka yabaye hagati ya saa 8 ni saa 9 z'ijoro ryakeye. Yakomeje avuga ko bigaragara ko iyo kamyo yashatse kubisikana n'indi modoka bituma igwa munsi y'umuhanda. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Theobald Kanamugire yabwiye ikinyamakuru igiye ko iyo mpanuka yahitanye abantu babiri bari muri iyo kamyo. Ati yahitanye abantu babiri barimo umushoferi wari witwaye ndetse n'undi bari kumwe. Yavuze ko kuri ubu polisi iri gukora igikorwa cyo gukura iyo kamyo aho yaguye ndetse no kuvanamo abantu yahitanye. Mu karere ka Muhanga ho uregwa kwica se ndetse n'ubwinjiracyaha ku mugore wa se. Uyu rero akaba ari ubushinjacyaha mu rwego rwisumbuye rwa Muhanga muri iki cyumweru bwarashyikirijwe dosiye y'umusore ukekwaho kwica se ndetse no kugerageza kwica umugore wa se wabo. Aba rero akabahora ko yari yarabwiwe ko umugore wa se wabo yamuroze naho ise ntabyemere. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko uregwa akekwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake yaba yarakoreye se ndetse n'ubwinjiracyaha bwo kugerageza ubwicanyi yaba yarakoreye umugore wa se wabo. Ibyo byaha bikaba byarakorewe mu murenge wa Kinihira akarere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo tariki ya 12 Ugushyingo 2021. Ukekwa akaba ngo yaravuze ko umugore wa se wabo yamurogaga kwiga bikamunanira naho se agashyigikira uwo mugore bituma ahitamo kubica. Ateganya guhangana na polisi ngo nawe araswe apfe bajyane bose. Nyuma yo kugerageza kwiyahura inshuro nyinshi bikanga nibwo nyuma yaje gucura umugambi wo kuzabica. Bivugwa ko ubwo yatekerezaga uburyo azicamo se n'umugore wa se wabo yabanje agurisha radiyo yari afite. Amafaranga avuyemo bukeye yayaguramo umuhoro mushyashya arawubika. Ku munsi ukurikiyeho arabyuka ajya gufasha se gutema ibiti byo gushingirira ibishyimbo. Aza no kumucungira hafi kuko ari wo munsi yari yateguye kumwicaho. Bavuye gutema ibiti batashye uregwa ngo yinjiye mu nzu asohora wa muhoro. Isi yabonye atawuzi ashaka kumwambura. Ukekwa ahita awumutemesha ukuboko kw'iburyo akomerezaho amutemagura no ku gikanu. Abonye ko apfuye ajya mu nzu akuramo ikiringiti akimuziringamo amushyira mu nzu yo hanze batabagamo. Ukekwa kandi ngo amaze kwica se yahise yoza ahagiye amaraso hose ndetse n'umuhoro yakoresheje amaraso ashiraho kubera ko yarazi ko umugore wa se wabo yagiye gucuruza inyanya. Yagiye kumucungira mu isoko acururizamo yitwaje wa muhoro mu gafuka kari karavuyemo kawunga. Ngo yagiye agahetse ku mugongo. Uwo mugore atashye ukekwa mugenda inyuma bageze aho yagombaga kumwicira haba haje undi muntu ukekwa ashaka kubica bombi. Abitekerezaho asanga uwo wundi yaba amuhoye ubusa niko gukomeza kugendana nabo. Uwo waruje nyuma aza kunyura ahandi hantu. Ukekwa aza gutemagura uwo mugore wa se wabo ariko ntiyapfa. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ukekwa yumvise induru ajya iwabo ahasanga murumuna we ndetse utari wahiriwe. Amubwira ko amaze gutema umugore wa se wabo anamusaba kuhava ngo batazamushyira muri dosiye. Nibwo uwo murumuna we yahitaga agenda arabivuga agarukana n'abayobozi baje gufata ukekwa.
Bageze ngo yababwiye ko nibamwegera abatema ko na se yamwishe kare ko yiteguye guhangana n'abapolisi bakamurasa agapfa. Abapolisi bahageze baramuganirije abona nta gahunda yo kumurasa ihari, yemera gushyira umuhoro hasi baramujyana bamushyikiriza RIB. Yasobanuye ko aho nyina utarabanaga na se yamujyanye ku muvuzi wa gakondo aribo bamubwiye ko yarozwe. Icyaha cyo kwica umuntu biturutse ku bushake giteganywa kandi gihanishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 38 akarongo 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha kiramutse kimuhamye akaba yahanishwa igifungo cya burundu. Mu bindi kandi biri kugenda bivugwa no ko Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakoze impinduka muri guverinoma. Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ya 18 Ugushyingo yakoze impinduka mu bayobozi ba ministeri 5 nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizweho umukono na Perezida Ndayishimiye hamwe na Minisitiri w'Intebe Guillaume Bunyoni. Muri Minisiteri y'Ubutabera Janine Niyibizi wari uyiyoboye yasimbujwe Domine Banyanyimbona wari usanzwe ari Minisitiri w'Abakozi n'Umurimo. Muri Minisiteri y'Ubuzima no kurwanya Sida Dr Tade Ndikumana wari uyiyoboye yagiye muri Minisiteri y'Abakozi n'Umurimo asimburwa na Dr Sylvie Nzeyimana. Capitoline niyo nizigiye wari wirukanwe hakiri kare muri Minisiteri y'Ubucuruzi gutwara abantu n'ibintu, inganda n'ubukerarugendo. Nyuma y'amezi 5 yari amaze kuri izi nshingano yasimbuwe na Marie Chantal Nijimbere. Kadinda cyayisaba yagizwe Minisitiri ushinzwe itumanaho, itangazamakuru n'ikoranabuhanga. Iyi minisiteri nishya. Izi mpinduka rero zagize agaciro itangazo rikimara gusohoka. Ubindi nuko igihugu cy'Uburusiya nacyo cyavuze ko cyifuza gufasha Mozambique kurwanya ibyihebe Cabo Delgado. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije w'Uburusiya Mikhail Bogdanov yatangaje ko leta y'Uburusiya yifuza kandi yiteguye gufasha ya Mozambique kurwanya ibikorwa by'iterabwoba by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado iri mu majyaruguru y'igihugu. Minisitiri Bogdanov yabitangarije mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe wa Mozambique Carlos Agostinho Dozario cyabereye mu murwa mukuru Maputo tariki ya 16 Ugushyingo uyu mwaka. Uyu muyobozi usanzwe ahagarariye Uburusiya mu karere ka Afurika yo hagati yabanje gushimira ubufatanye ibihugu bya Afurika bikomeje kugira mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bikagera no ku rwego rwo kohereza ingabo zabyo mu butumwa bw'amahoro ku muryango w'abibumbye. Gusa yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Cabo Delgado cyihariye, ikaba ariyo mpamvu Uburusiya bwifuza gutanga umusanzu wacyo mu kugikemura binyuze by'umwihariko ku bufatanye mu rwego rw'ubutasi. Minisitiri Bogdanov kandi yanakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Mozambique Veronica Amachano Dolovo bagirana ikiganiro cy'ibanze ahanini ku bufatanye mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Kugeza ubu leta ya Mozambique iri kwifatanya n'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Epfo SADC hamwe n'u Rwanda mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri Cabo Delgado. Ingabo zabyo zihurira ku rugamba rwo kwirukana ibyihebe mu gutoza abasirikare no mu rwego rw'ubutasi hano i Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique.